kidijitali. Jawachalo sirikal Isaac Mwaura olando paro mar osuru manyien makoro geto pongo wi budget mapacho kamar hiko mena ganario prayo kod ang'wen ganario prayo kod abich. Mwaura lando ni nitiere chenro mar medo osuru mar ita peini gi siling 7 kama be bedo meto mokwongo bang' higni 8. Sirikal bende geto kelo osuru manyien mar 6% na jo ohala matiyo gi mbui kod 15% ne kembe mag pinje maoko matimo ohala e pacho kae. Kaluwore kod Mwaura, chenro mag medo osuru dwarore mondo mi okonye dino lalo mane paro mar chik mar omenda manowito oko oweyo. Hapo ni kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanafanya biashara kupitia online digital marketing na pia wako na digital presence kubwa zaidi kama multinationals wanalipa 15% na 6% mtawalia kama kodi, lakini hawalipi kodi ambayo inawafaa. Na ndiposa tunaona kwamba tuweze kutoa hii kodi ya digital presence ambayo inakuwa ni 6% na ile ya multinationals kampuni kama hizi zitoe kodi ya 15%. Ni muhimu zaidi. Na pia kama ukiangalia wale ambao kama ni mambo ya taxis hizi, ride hailing, ukikuja mambo ya kuuza chakula na kadhalika, waweze pia kuwa wanalipa hizi pesa, ndiposa wa Kenya waweze kupata faida ya uchumi wao.